lokusibambelelako ekutholeni likhambi kuNkulunkulu noma likhona yimicabango yethu lesivama kubambelela kuyo ngesikhathi uNkulunkulu asinika imicabango yakhe letawusiphumelelisa naletasiphilisa. Lokhu siyakubona kuNamani ngesikhathi aya kumprofethi Elisha. Wathi yena bekacabanga kuthi umprofethi utameluleka ajikidise isandla sakhe kuye kumbe aphindze arekhomende nemifula lebukeka ikahle. Loyo mcabango wakhe wacishe wabuyela ekhaya agula noma sekabonile inceku yaNkulunkulu. Imicabango yaNkulunkulu ngiyo lenekuphila kwethu. Sinkwa sakavuka udle asisithole encwadzini yamakhosi sibuyele kusahluko 19. Ngicela sinakisise lo verse 4. Yena wachubeka wahamba luhambo lolwamthatha ilanga lonke aya ekhatsi ehlane. Wefike wahlala phansi kwesihlahla semthanyelo wathandazela kuthi asale asafela khona lapho. Wathandaza wathi simakathe sekwenele, sale uthatha kuphila kwami, kude lengingcono ngako kunabokhokho bami. Ngiyamthanza verse 5 lothi wacambalala lapho ngaphasi kwesihlahla semthanyelo watunywa buthongo walala. Lo mthandazo wakhe at least kukhona lo wakwenda, wamupha buthongo, wamupha kuphumula labe kakudzinga kakhulu. Yini lena leyenda kuthi umthandazo umphe kuphumula? Ngulokuthi wakhuluma liqiniso, akazange wathemeleza, wakhuluma liqiniso lenhlitiyo yakhe phambi kwaNkulunkulu. Wamtshela uNkulunkulu wathi, Nkosi, thatha kuphila kwami, angisingcono ngalutho. Naku-ke noko lengicela ukuthi sikunakisise. Ingceku ithi kude lengingcono ngako kunabokhokho bami. Waze waqala waticabanga against labanye bandvu, utawuthandaza imithandazo lengasiyo lenele kusasa lempilo yakho. Uma ngabe uthandaza ngekubona labanye kungathi bangcono bese uthandazela ukuthi ube ngcono kunabo, kumbe ubona labanye bathandwa ngemadvodza abo noma bathandwa bafati babo bese uyogijima na uyothandaza ngoba ubona ngathi awusingcono, noma uthandaze ngoba ubona abantwana balabanye bayabahlonipha, bayabalalela, bayaphasa etikolweni, nawe sewuyagijima uyofuna umthandazo ngoba ubona labanye ufuna kuba ngcono kunabo. Nawe utawudzinwa njengemprofethi lo wabese utibuka uthi uyati angisingcono ngalutho. Uyati Elijah uyakhohlwa ukuthi nguye lo thandaze kwehla umlilo. Lesingeva kuthi kukhona yini lo munye umprofethi lo wake wathandaza kwehla umlilo. Elijah nguye lo thandaze wakhiya litulu waphindze walivula. Kepha nyalo Elijah uthi angisingcono ngalutho. Uyabona, mangabe uticathanisa nalabanye bandvu utotikhanza nalokukhulu lonako nyalo, kepha ukubone ngathi awusingcono ngalutho, uhlale ukhala, uhlale ulila. Kwangathi uNkulunkulu lo muhle nalo wethembekile angakubonisa, noma kungeke kube kuthi ungcono kunalabanye, kepha akubonise ukuthi ukwendele tintfo letinkulu, futhi ngawe wente tintfo letinkulu letenta kutsi
bewungete washo ukuthi Nkosi angisingcono ngalutho, vele anginalutho, kepha umbonge uNkulunkulu ngaloko lonako. Amen.